bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Munsi n'indwi ya mbere yo muri za ndwi zo gukira. Leo ni wiki ya kwanza katika wiki za kupona. Icigwa tuza kwiga uno munsi kivuga ngo wizere utera intambwe urakira. Soma tutasoma leo inasema kwamba uamini upige hatua utapona. Haleluya. Amen. Na majambo abiri ni maneno mawili akoreka anatumika hakaca haba icya gatatu, alafu pana kuwa cha tatu. Icya mbere urizera, cha kwanza unaamini, icya kabiri ukagira intambwe, cha pili unapiga hatua, icya gatatu kica gikoreka urakira. Cha tatu kinafanyika ni unapona. Urashaka kumbwira ati je nta ngwara afise? Unaweza kunambia mimi sina magonjwa. Burya ingwara ziri kwinshi, pale magonjwa iko aina nyingi kandi ziratandukanye, tena ziko tofauti. Urashaka kwibaza ko utagwaye, unaweza kuwaza kama ugonjwa, usanga mbere no mu mutwe ntizikwiye neza, unakuta hata kichwani kuna kasoro, ukibaza ngo bimeze neza kuko urambara neza, wewe unawaza viko vizuri maana unavaa vizuri, ukavuga neza, unasema vizuri, mugabo ugasanga muganga yo gupima neza, lakini ukikuta mganga akikupima vizuri yosanga haragahaze, anaweza kukuta kuna kasoro. Sinashaka gutanga uturorero mugabo munyihangane nanga karorero. Sikutaka kutoa mifano lakini munivumilia nitoe mfano. Umuganga umwe yavura abakeha bwenge. Daktari mmoja alikuwa anatibu watu wasiokuwa na akili sawa. Baramubwira muganga ati burya wewe waturenganije twe twarakize. Wakamwambia daktari, sisi umetuonea tumepona. Muganga ati nta ngorane je ndafise agapimo. Akasema daktari halina shida, nina kipimo. Atafata ku muryango aca umurongo hasi. Akakamata kwenye mlango akakata mstari. Acha ababwira ati umuntu wese aziko yakize. Akawaambia kila mtu anajua kwamba ashapona, nace musi y'umurongo ataye imuhira, apite chini ya mstari huyo aende nyumbani. Yaje abona binjiza imitwe musi ya wa murongo aliona wanaingiza vichwa chini ya ule mstari, alichapa chini. Atabwira ati nubwo muvuga nk'abakize mwe ntimurakira. Akasema japokuwa mnasema kama mmepona lakini mngali. Baramuhaririza, wakambishia. Atabwira ati basi mukina teatro. Akawambia basi mcheze mchezo wa kuigiza. Wewe ubu udandaza inyama, wewe uwe mchuuza nyama, nawe ubu ugura, na wewe uwe anayenunua. Muganire turabe. Sasa mzungumuze tuone. Wa undi acha ugura caragenda tima iritiro y'inyama. Ule wa kununua akaenda akasema nipe litre moja ya nyama. Wa undi agurisha aratwenga gose avuga ati uyu wewe aracasara kweli. Yule anauzisha akacheka sana, huyu angali kichaa. Daktari ati achibaza ati bebe se wa undi atwenze undi niwe akomeye.
Dokta akasema yule anacheka mwenzake ndo mugabo mzima. cyaramubaza ati kubera ko umutwenzi. Sasa akamuuliza kwa nini umemcheka? Atamubwira tujya waracyasara kuko Akasema yule angali kichapa yabwiye ngo sababu ndamuha litiro y'inyama atazanye icupa ndamushiriramo. amesema nimpatie litri ya nyama na kuleta chupa nitakayemtilia. Burya wowe ushobora kwibaza ko atakagwara ufise. Sasa unaweza kujiuliza kwamba huna magonjwa, ariko reka umuganga gupime, lakini acha daktari akupime. Usanga urwaye indwara 12 atazuzi. Utakuta unagonjwa maradhi 12 bila ariko kujua. no munsi uraza kukira indwara uzi n'izo utazi. Lakini leo utapona magonjwa unayojua na usiyojua. Amen. Indwara zikurimwo n'izari zifise imigambi yo kukuzamwo. Magonjwa imo ndani mwako na zezi kuwa na shabaza kukuingia. Kuko Imana tuvuga ni Imana itabesha. Maana Mungu tunayemsema ni Mungu asiyesema. Uyu munsi n'umunsi yo gukira. Siku ya leo ni siku ya kupona. N'umunsi yo gusezera indwara. Ni siku ya kuaga magonjwa. Ni intambwe zibiri zonyene. Ni hatua mbili tu. Ni kwizera, ni kuamini, no gukira intambwe, na kupiga hatua, maze urukiza rukaboneka. Afu ukombozi unaonekana. Reka dusome Matayo igice c'9 ku murongo wa 22. Tusome Matayo sura ya 9:22. Turasoma mu izina rya Yesu. Buno Yesu arakebuka, aramubona, aramubwira ati humura mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije. Amen. Amubwira ngo iki? Ngo humura mwana wanje, ngo ukwizera kwawe. Reka tuje muri Luka 18:42. Luka 18:42. Turasoma mu izina rya Yesu. Yesu arayibwira ati humuka, ukwizera kwawe kuragukijije. Ya jambo kandi ragarutse ati ukwizera kwawe, imani yako imekuponya. Tugiye muri Matayo 26:40. Matayo 26:40. Agaruka kubigishwa asanga basinziriye, abaza Petero atubwo nimuruce mubana amaso nanje ni saa nimwe. Yesu yariko aragenda. Yesu alikuwa anatembea, ahura n'abantu benshi baramukikuza, akakutana na watu wengi wakamzunguka. Mbere bamwe baramubanda, sasa wamoja mpaka wakumsogelea, bamwe baramunyiganira, baramuyegera cyane, wakamsogelea zaidi. Ariko hari umudamu, lakini kuna mama yamaze imyaka 12, alikuwa na maliza miaka 12, arwaye indwara y'ubutinyanga, alikuwa na ugonjwa wa kutokwa na damu, iyo ndwara je ntabwo nigeze ndayigwara. Iyo magonjwa mimi sijawahi ugua, na niyo ngwaye, hata siugui kwa sasa, na niyo nzogwara, na sitaugua, nayo nzi, na sijui. Ariko hari abantu mwicaranye bazi iyo ndwara, lakini kuna watu mnaketi pamoja unajua magonjwa hayo. Imisi 3 yonyene irabariza bamwe bamwe, siku 3 wamoja wanatoa machozi. Ababizi iyo ndwara irababaza, wanaojua magonjwa yanaumiza hayo. Ibaze rero ingene imisi 3 ishobora kugutera ibyago. Sasa uweza siku 3 zikutie tatizo. Uwo mudamu yaramaze imyaka 12. Huyo mama alikuwa anamaliza miaka 12. Ibaze imyaka 12. Waza miaka 12. Urwaye, unagonjwa. Ibikoresho vy'ubu nibaza ko bitari bwaboneka ico gihe. Vitumikisho vya kisasa na waza wakati wa vikuwepo. Kumbe ico gihe hakora ibihubahuba n'ibihunda. Wakati huo palikuwa anatumia majani. Aho malembelembe. Kumbe ejo byakora ico gihe sindabizi. Labda ndio vilikuwa vinatumika wakati huyo. Ikindi nacho muri ico gihe, kingine nacho nyakati hiyo, umuntu wese ari mu bihe vyiwe, mtu yote alikuwa katika nyakati zake, yarugwa kwa humanye, ilikuwa inahesabiwa kwamba amenajisika. Ni arekurirwa kwinjira ahakoraniye abandi bantu, hakuwa naachiliwa kusogea mahali ambapo kuna kusanyika wengine. Mbele mugabo yari yararekuriwe no kumwegera, hata mume wake hakukuwa anastahili kumsogelea. Ni kitanda ryamako, hata na kitanda na lalia, hagize ucica bako tanga agikorako, pakikwamo na kikalia kwamba kiguse, yitwa kwa humanye, alikuwa anaitwa mnajisi. Ibaze nao, ibaze miaka 12, waza miaka 12. ntabwo yari umukobwa, yari umudamu, hakukuwa binti, alikuwa mama. afise ibyo ategereza gukora mu rugo, alikuwa na vitu vya kufanya ndani ya ndoa. ibihe vyiwe byari bimeze nabi, nyakati zake zilikuwa ngumu, yarize araruha, amelia kachoka. Abantu baramutaye uravyumva nawe, watu wamekutupa na unayasikia. Biblia ivuga ngo yaragiye kubaganga, Biblia inasema kwamba aliendea wadaktari kugezaho nabo wananirwa, paka na wadaktari wakashindwa. Biblia ivuga ngo aragera atanga ingemu, Biblia inasema kwamba pakafika kiwango akatoa, bigaragara ko yatanga mahera kwivuza akashako n'ingemu. Inaonekana kwamba alikuwa anatoa pesa ya kujitibisha pia anazidisha. Mugabo ntacahindutse, lakini hakuna kitu kilibadilika. Ariko Yesu yararindirije umunsi, ngamugirire neza umunsi
nk'uyu. Lakini Yesu alikuwa anasubiria siku amtendee vyema kama siku kama hii. Yesu yararindije umunsi udasanzwe nk'uyu munsi akurindirije nawe uno munsi Yesu alikuwa anakusubirisha siku isiyo kwa kawaida kama hii. Wa mudamu aza kumva amakuru ya Yesu. Yule mama kasikia habari za Yesu. Arizera. Akaamini. Kwa Yesu ashobora kumukiza. Kwamba Yesu atamponya. Ariko nubwo yizeye. Japokuwa ameamini. Ntabwo yagumye munzu. Hakubaki ndani ya nyumba yake. Kwizera kujanye no kugira intambwe. Ni kuamini pia na hatua vinafuatana. Yizeye ngo agume munzu. Hakuamini abaki ndani ya chumba. Ariko yarizeye kuraba Yesu. Bali aliamini akapiga hatua kwenda kumuona Yesu. Agenda ndogo. Akaenda pole. Kumbura abantu baramukwefye. Labda watu wamemkimbia. Kumbura abantu baramuhunze. Labda watu wamemkimbia. Bibaza tujya we agiye. Wanawaza sawia na kwenda wapi? Kumbura abantu baragukwefye. Labda watu wamekukimbia. Kumbura abantu baraguhunze. Labda watu wamekukimbia. Bivanye n'ibibazo uri kuracamo biciye muri iyo ngwara. Kutokea na matatizo kupitia magonjwa haya. Ariko abantu bose bari ngaho. Lakini watu wote walikuwa hapo. Nta numwe yaramukiwe kugirirwa neza atari wa mudamu. Hakuna aliyekuwa anafikiriwa kutendewa vizuri isipokuwa ule mama. Burya ugamijwe kugirirwa neza burya ni jewe. Yule ambaye anafikia kiwango cha kutendewa vizuri ni mimi. Burya zijya ndwi zaje kuganjewe. Pale zile wiki 7 zimekuja kwa sababu yangu. Burya zaje kuga Jackson ivuga izina ryawe. Zimekuja kwa sababu ya Jackson, sema jina lako. Abantu rero watu sasa bari bakikuje Yesu. Walikuwa wanamzunguka Yesu. Bamwitegereza. Wanamtizama. Wa mudamu yule mama aragenda ndogo. Akaenda pole. Nibaza ko yabanje guca hagati y'amaguru. Nawaza kwamba alipita katikati ya miguu. Kuko abantu bari bamugunze Yesu. Maana watu walikuwa wanamzunguka Yesu. Nibaza abandi baca bamusunura. Labda kuna wengine walimsukuma na miguu. Nuko nao mama bagusunuye. Kama gisi nao wanazidi kukusukuma. Batazi kwa liwa ushikiri. Bila wajui kama wewe unafikiriwa kwa sasa. Bakamusunura. Wanakusuguma. Batazi kuri umwana wa nyenevyo. Hawajui kwamba ni mtoto wa mwenye navyo. Batazi ko Yesu yaje kubwa wewe. Hawajui kama Yesu amekuja kwa ajili yako. Wa mudamu yarihanganye. Yule mama alivumilia mateso yote. Ukuboko. Akaingiza mkono. Biblia ngo yibwira mu mutima. Biblia inasema akajiambia ndani ya nafsi. Nubwo nakora kubuyonga bw'impuzu yiwe. Akajiambia ndani ya nafsi yake, hata nikigusa kwenye pindo la nguo ya Yesu ndazi ko nza gukira. Najua kwamba nitapona. Haleluya. Amen. Nawe nubwo uzoba wicaye aho nyene. Na wewe hata kama utakuwa umekaa hapa. Uraza gukira. Utapona. Haleluya. Amen. Yesu bari bamugunze. Yesu walikuwa wanamzunguka ni wewe. Yesu aravuga ngo hari umuntu ankoze. Yesu akasema kuna mtu anayenigusa. Baramutwenga Yesu. Wakamcheka Yesu. Petero murazi ko yishira imbere. Petro ajua kama alikuwa kimbele. We Yesu we nawe. Ati we Yesu nawe ya. Turakugunze. Sasa tumekuzunguka tunakora gukorako. Kila mtu anakugusagusa. Amubwemba ari ubukoze. Afu useme kuna mtu anakugusa. Wa Petro nabo bari kumwe. Wale walikuwa pamoja. Ikanzu ya Yesu nabo barayikora. Na kanzu ya Yesu nao walikuwa wanagusa. Uraza kuikora ko na Yesu bari baramukora ko ayamugunda. Bila kugusa tu kanzu hapa na hata na Yesu alikuwa anamuona. Ariko kuzini numbero. Lakini kuzingine shabaha. Haleluya. Amen. Kumbura haru walikuwa yekora ko tikanzu nani tagira umushono. Labda kuna mwalikuwa anagusa kanzu ya ina mshono. Umutayera ati nanje ndabi ngene nzoshona makanzu atagira imishono. Utayera naye ati acha niguse niangalie gisi ndashona makanzu ya ina mshono. Nyabuzo aravuga ati uyu muhungu ikanzu yiwe idachafura. Wengine anasema huyu mwanaume kanzu yake haichafui na ndigera mbona imesa. Siyaona nafua. Nyabuzo wonde yavuga ati ikanzu woyi mwibana. Wengine alisema hii kanzu wa kumiliki. Umuntu wese ari madiri yiwe. Kila mtu alikuwa na mdiri yake. Uwaje gukira atayakiza. Yule alikuja kupona ataondoka ameshapona. Amen. Kuko Imana ntabwo ibesha. Maana Mungu wetu asemi uongo. Wizere. Uamini. Ugire intambwe. Upige hatua. Haleluya. Amen. Muri Luka twabonye. Luka tumeona Bartimayo yumvise amakuru ya Yesu. Amesikia habari za Yesu. Acharakoma induru asemerera. Akapiga kelele. Ati Yesu mwana wa Daudi ngirira imbaraga. Akasema Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Niyumvise amakuru ngo ace yizera yicare. Hakusikia habari za Yesu aikae afu amini.
niyizeye ngo aca yicara arindire ngo ndizeye Yesu araza hakuamini afika na keti esti nasubiri Yesu atanipa. Oya, hapana, yarizeye aliamini, acakora action, arasemerera, akafanya kitu, akapiga Yesu kelele, Yesu mwana wa Dawidi ngiribabaza, akasema Yesu Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Biblia ngo baramuzibiranije. Biblia inasema kwamba wamemnyamazisha kimya, nkuko nawe bama bakuzibiranya mu buryo butandukanye, kama gisi naona kunyamazisha kimya, kuzibiranya ongereza ijwi, wakunyamazisha na wapanza sauti, kuzibiranya niko yongera ijwi, gisi wakona mnyamazisha ndio gisi anakuwa wapanza sauti, agasemerera ahubwo ngo Yesu anapiga kelele Yesu. Maze Yesu Hafu Yesu arateba arumva ijwi ryiwe, mwisho akasikia sauti, acavuga ngo mumuhamagare, akasema munitie. ingene bamubwira ngo hora, Gisi walimnyamazisha eti nyamaza, abamubwiye ngo hora niyo bamubwiye ngo humura akaguhamagaye, wale walimwambia nyamaza ndio walimwambia abamuzibiranije niyo Imana yatungikanye inyishu, wale waliomnyamazisha ndio Mungu alitumana yuko jibu. wakubwiye ngo ntibikunda niyo Imana igira ikoreshe bikunde, Yule alikwambia kwamba haiwezekani ndio Mungu anataka. wakubwiye ngo ntibishoboka niyo Imana igira ikoreshe kugira ngo bishoboke. Yule alikwambia kwamba haiwezekani ndio Mungu anataka tumikisha iwezekane. Umudamu umwe yari umupfakazi, Mama mmoja alikuwa mjane, yarafise abana 6, alikuwa na watoto 6. acatanga umutwaro ku iradiyo, Akatoa hitaji ku radio, avuga ati jewe akasema mimi ndi umupfakazi, ni mjane, mfise abana 6 nina watoto 6, kandi nabuze ivyo ndya. tena nimekosa chakula. Umupfumu umwe Mpiga lamuri mfumu mmoja arumva iyo radiyo, akasikiliza hiyo radio, acavuga ngo abakizo bariyemera, akasema warokole wanajiamini. jewe ngira ndamushira indya, Akasema mimi nataka nimrushie chakula, amubwire ko zivuye kwa Satani, nimwambie kama zinatoka kwa shetani, ndabe ko azijya, tuone kama atazikula, ariyo uzijya. kama ni utakula. Wa mupfumu azana kamyonete yuzuye indya, Yule mfumo kaleta kamioneti ya kujaa chakula, barazana barashika ko yo mama yari yatazi address ati nukuru wongirira imbabaza nzanira indya nukuri ngira fe n'abana. Huyo mama alikuwa tu address yemu, atanisikia huruma kabisa nisaidie. Wa mupfumu azana ifu y'ibigori, biharage, Akaleta ibaze kamyonete yuzuye, kamioneti ya kujaa marage sijui. Weaza yizananye n'abakozi barapakura barashira mu nzu ya wa mudamu. Sasa yeye kaleta na watumishi wakatoa mgari wanatia chakula. Ama wa mupfumu acabwira wa mama, ule mfumo akamwambia ule mama ati mbe kutambajije hizo ndya zavuye, je, mbona ukuniuliza mahali ambapo chakula kilitoka? wa mudamu acamwishura ngo Ule mama kamjibu, ndazi ko atawe Imana itokoresha, najua kwamba hakuna yule Mungu asiyetumikisha, na Satani Imana yomukoresha kugira ngo jewe nge, na shetani anaweza kumtumikisha ili mimi nikule. Haleluya, Amen. igiye gukoresha umwasi wawe kugira ngo bigende neza, Inakwenda kutumikisha adui yako ili awe salama. wakubwiye ngo nibikunda, Aliyekwambia haiwezekani, Imana igiye gukoresha, ndio Mungu anakwenda kutumikisha. wakubwiye ngo hora, Aliyekwambia Imana nyamaza, igiye gukoresha, ndio Mungu anakwenda kutumikisha. wakubwiye ngo uzopfa, Yule alikwambia Imana kufa, igiye gukoresha, Mungu ndiye anakwenda kandi kutumikisha. ni vuba, ntabwo bizoteba. Haitakawia. Tugire intambwe, Tunataka tupige hatua, tugire ukwizera, tuwe na imani, ariko kandi tugire intambwe. alafu tena tufanye hatua. Yesu aza kubwira abigisha biwe, Yesu akaambia wanafunzi wake. Yesu yaraduga ku musozi, Yesu alikuwa anapanda kwenye mlima. Yesu yarafise abigisha 70, Yesu alikuwa na mitume 70, yarafise n'abandi 12, alikuwa na wengine 12, ubwo yarafise 3, lakini alikuwa na wengine 3, Petero, Yohana na Yakobo. Petro, Yohana na Agombye Yakobo. kuja muri mission nibo yajana, Akitaka kwenda kwenye misio alikuwa anaenda mugabo muri naye, rusange yagumana na 12, lakini kwa wote kwa ujumla ni akiana na 12. Haleluya. Amen. Yesu yaraduga ku musozi n'abigisha 3, Yesu kapanda mlima na mitume atambira 3, ati kumanganje ndaduze hejuru gato, akawaambia mbakeni hapo, mimi napanda kidogo. abahungu baca barisinzirira. Wanaume wakasinzia. Yesu agarutse ababwira ngo, Yesu aliporudi akawaambia, ahandi twasomye muri Matayo, pale tulisoma Mathayo, nimurushemo amaso n'isaha n'imwe, hamui na mimi hata saa moja mkiwa wa macho. isaha imwe Saa moja ni minota 60, ni dakika 60. Yesu ashimwe, Amen. zo kuba imbere ya Yesu. Za kuwa mbele za Mungu. Reka nakubwire, Acha nikwambie, turafise ukwizera ko Yesu agiye kudukiza, tuna imani kwamba Yesu anakwenda ariko kutuponya, reka tugire intambwe yo gufata isaha imwe yonyene, lakini acha tufanye hatua
hatua ya kukamata saa moja kwa siku, na wa mudamu yafashe ingingo yo kugenda kuri Yesu, na ule mama alikamata hatua ya kwenda kwa Yesu no gukora ku ikanzu yiwe, na kugusa kwenye pindo la nguo yake. Bartimayo nayo afata ingingo yo gusemerera no gukoma induru. Bartimayo akamata hatua ya kupiga kelele kugira ngo bikoreke, ili yafanyike. Natwe turizeye, nasi tumeamini. Nataka tupige hatua ya kukamata saa moja na Yesu, ya kuwa pamoja na Yesu. Imana yaragusorore 24 ora masaa 28 ku munsi. Mungu alitusorolea saa 24 kwa siku. Harigiye wigira ngo singira umwanya, labda unajiwaza mimi sina muda. Nababwiye ati nta muntu numwe ndigera mbona abura umwanya wo guhambwa. Mimi nishamwambia kwamba hakuna mtu anakosa muda wa kwenda kuzikwa. Yes. Wapfuye ukifa ntugumuka ngo ntimumambe nta mwanya ngira. Wewe ugumuki unasema ngo mimi msinizike sana. Warebye muganga akubwira ati jama ngaha. Kama umezidiwa daktari anakuambia lala hapo. Ntugumuka ngo urumva ngo nta mwanya ngira ngo nditahi. Haujigumui ngo sina muda mimi naondoka nyumbani. Ariko umwanya wo kubana na Yesu warawubuze. Lakini muda wa kukaa na Yesu umekosa. Saa imwe ku munsi, saa moja kwa siku, ubane na Yesu, uwe pamoja na Yesu. Umucamanza umwe ukata shauri moja niwe yariko arabitubwira nyene, alikuwa anatuambia ati jewe burya nari mfise urubanza, eti mimi nilikuwa na kesi, baza kudendereza gahungu kamwe, paka kuja kudanganyishia ka kijana kama wewe. Ndabumvirije ndumva ko gahungu nikazi gusamba gusa mugabo ntibikagira. Niliposikia nikaona kale ka kijana kajui kujitetea, lakini hayakausu. Mugabo ncanibaza ni ibyo byose sinomufunga. Nikawanza sasa, kwa hiyo siwezi nikamfunga. Nubwo bimwagiriye kandi ndabona ko atari byo. Ijapokuwa yamemwangukia naona kwamba si kweli. Mugabo aba baramurusha gusamba kuvuga neza. Lakini hao wanamzidia kusema vizuri. Huyu nawe nazi kuvuga. Huyu naye hajui kusema. Reka ndamworohereza. Acha nimurahisishie. Ati ndamubwira muhungu. Nikamwambia kijana, wewe sindagufunga. Mimi sikufungi. Ubundi bwo iki kintu cyari gutuma ufungwa. Iki kitu kingelisababisha unafungwa. Genda utahe, nenda nyumbani. Ndio misi yose kuwa 4. Lakini kila siku ya 4. Uzo kwa mutonda ngaha. Huwa unakuja hapa. Mu butungane. Hapa mahakani. Mbone ko ukiri ngaha mu gihugu utakwefi. Nione kwamba ungaliki katika nchi hii au kukimbia. Katika gahungu karanshimira. Kale karusoka kanikubalia. Jedi ya mbere karaza. Jedi ya kwanza Jedi ya kabiri karaza. Ya pili kakoja. Jedi ya gatatu karaza. Ya tatu nyuma nikagaruka. Nyuma kakurudi. Ndavuga ati basi bazo bavuga ko kamayi giturenda kare. Watasema kama wamenipatia rushwa nikakatorosha. Atundi musi nchiye mwibarabara tuca turahura na. Sasa siku nyingine napita barabarani nikakutana. Nabaza Mungu kutagarutse je. Nikakauliza mbona ukurudia ile jedi? Ngachakara ya mama ngo Nibaza ko nakoma ndonga imyanya misi yose jedi kwa manzanga. None imyanya no ikurahe. Kakafika kanajisimama yuko samini unaona pata mida jedi nitatoa wapi? Ega tuwa dufise ibindi dukora. Tunakuwa na vingine vya kufanya. Atika gahunca ndagahinda ati ahubwo urubanza rwawe rwaraheze. Nikakadanganya kale kagarusweti kesi yako imeshaisha. Ati ahubwo uzoza uje gutora urupapuro guko wera. Mbali uje kuchukua karatasi kwamba wewe ni mtakatifu. Kali kuja asubuhi mapema. Atasitsirabye polisi atishirayo. Alifika tu nikamwambia polisi ingiza ndani. Ndabe ko wowe uzobura umwanya. Tuone kwa sasa kama utakosa muda. Haleluya. Amen. Abantu nabo babura imyanya yo gusenga. Watu wanakosa muda ya kuomba Mungu. Akagima na rumba ndibize. Anaambia Mungu unaona mimi niko busy. Ni kazi. Mimi niko kazi. Ni mwishure. Mimi niko kujama. Nataka kulala. Wewe. Abishatse nturonka ku kanya ko kujama. Akitaka utapata muda wa kulala. Nibangaye bajama nibaronka itiro. Wangapi wanalala bila kupata usingizi? Nibangaye batagira ubwo buzi. Wangapi hawana makazi? Umudamu umwe ngo yarabaza imyaka ataronka kana. Mama mmoja alikuwa na miezi ya miaka. Imani iramuha umwana. Mungu kampa mtoto. Ikindi gihe atangura kuzara heba repetition. Wakati wengine akaacha repetition. Abandi bamubaje ati nuko utazama repetition. Wengine wanamuza mbona ukuji mazoezi? Nubura kujya ku mwana ngo ndaje muri repetition. Eti kulaza mtoto mwana. Igama niko ndakinisha umwana. Na kuona chezesha mtoto. Ahezi iminsi umwana rap. Palipomaliza masiku mtoto. Imani kimurungikira intumwa. Mungu kamtumia ujumbe. Leo icyagutuma utaza muri repetition cyahavuye ngo nkorerere. Kilichosababisha kutokulitumikia kimetoka njosa. Haleluya. Amen. Ikidigiye cyo kugira intambwe. Hii ni wakati wa kupiga hatua. Wagira kwizera mbwa ukagira intambwe. Hii ni wakati wa kuwa na imani pia ukapiga hatua. Ukomenya kw'imbara ziba
mu bice bitandukanye. Jua kwamba magonjwa yanatoka katika sehemu tofauti. Indwara nyinshi zizanwa na Satani. Magonjwa mengi yanaletwa na mwovu Hari Shetani. izindi zizanwa n'Imana. Kuna zingine magonjwa zinaletwa na Kandi Mungu. zizanwa n'Imana nizijya zonyene ziba zirekuriwe kukwica. Yale ambayo yanaletwa na Mungu ni yale yanaachiliwa kukuua. Ko Yesu yabwiye abiwabo na Lazaro ati iyo ngwara siyo kumwica. Kumbuka Yesu aliambia kwa na Lazaro kwamba hii magonjwa si ya kumuua. Yesu ashimwe. Amen. Kandi cyiza nuko tutazopfa vuba. Tena kizuri sisi tutakufa. Kweli tuzokenyuka. Kandi jambo jima tuvuga ko tuzobaho kugira ngo twamamaze ishimo giye aduhamagaye. Na neno la Mungu linasema kwamba tutaishi ili tutangaze shukrani ya yule ambaye alituita. Yose turafize ubasha bwo kwirega kuri data. Sasa magonjwa yote tuna mamlaka kumchongea mbele za Mungu. Kuko ibikiye kinyume na sheria. Maana inakuwa inapita kinyume na sheria. Kuko ibwirizwa shingiro ryacu linatwemerera ko tudakwiye kugwara. Maana katiba yetu inatuachilia kwamba turuhusiwi kugonjwa. Ibwirizwa shingiro katika katiba ya Yesaya chapitre ya 53 ivuga ngo panasema kwamba ngo kubw'imishishagu yawe ngo kwa fimbo zake twarahawe gukira, tumepewa kupona. Haleluya, amen. Yesu nawaza kutubwira, Yesu naye kaja kutubwira ububasha eti nawapatia mamlaka yo gukandagira inzoka na skorpiyo, ya kukanyaga nyoka na nge, nge, kunesha uwi bwose bwa masi Satani, na kushinda mamlaka mabaya ya ule Shetani. Ibyo kwa Satani ngwara zirimo. Sasa kwa hiyo yote kwa Shetani magonjwa yapo. Na mambo leo dufise yo kugwara. Hakuna sababu za kugonjwa. Kugumuka tukavuga ko tudashobora kugwara sinabi. Kugumuka tunasema tuwezi kugonjwa si vibaya. Tufiti uburenganzira. Maana tuna mamlaka. Umukozi wo muhira, mtumishi wa nyumbani, atangiye kuguha ivyondo nguje kandi mama yasize ubuyi, akianza kupatia matope ukule na wakati mama aliacha buyi, urafise uburenganzira bwo kwanka. Una mamlaka ya kukataa. Sinyo ivyondo, unasema mimi sikunyi matope, kandi umuvyayi yasize ubuyi wakati mzazi wangu ameacha buyi. Ubuyi ni musururu. Leo natwe turafise uburenganzira bwo kuvuga ko tudashobora kugwara. Nasi tuna mamlaka kusema kwamba tustahili kugonjwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umunyantege nke ngo avuge ngo ndakomeye. Neno la Mungu linasema ngo impumyi ivuge ngo ndabona. Eti kipofu aseme kwamba ninaona. Haleluya. Amen. Ngo umukene avuge ngo ndatunze. Maskini aseme kwamba ndakize. Nandi umurwayi avuga ati ndakize. Na mimi nasema mgonjwa aseme napo. Vuga ati ndakize. Sema napona. Naanza kumva baba vuga ati ndababara mbwa usingwaye. Hata kama utasikia maumivu useme naumia lakini si ngwara sagateka kanje. Maana magonjwa si haki yangu. Agateka kanje no gukira. Haki yangu ni kupona na kugira amagara meza. Na kuwa na afya nzuri. Haleluya. Amen. Kubw'ibyo rero kwa sababu turahaguruka ingwara, tutasimamia magonjwa n'ibibazo bindi byose dufite na matatizo yote tunayo. Hari Imana igomba gukora mu buzima. Kuna kila mtu anataka kufanya maishani mwako. Ugiye gufata isaha imwe ku munsi, unakwenda kamata saa moja kwa siku, isaha y'amasengesho, saa ya maombi, iminota 60 uri kurasenga, dakika 60 maneno yakikuishana. Amen. Ushaka kuvuga ati Yesu ntabara, hata ukisema Yesu nisaidie, Yesu ngiza, Yesu niponye, aliyebaza ngo ntuzi gusenga, labda unasema ngo usenga uko nyene uzusenga, wewe usiombe tu hivyo hivyo. Imana ni nayo majambo uvuga. Mungu atizami maneno nasema, irabi mambo wayavuze, anaangalia sababu lisema, irabikiri mu mutima, anaangalia kilicho ndani ya moyo. Utazi kuvuga neza irabizi kutazi kuvuga neza. Kama hujui kusema vizuri Mungu anajua kama hujui kusema. Kudendekera nyirazi kuzigudendekera. Kama unasema una sita anajua yote. Mungu irumva mutima kuri kuravuga kukeneye gukira. Lakini Mungu anajua ndani ya moyo wako unasema unataka kupona. Kwanya kira. Unataka mamako mdogo apone. Keneye ko soanya kira. Unataka babako mdogo apone. Keneye runaka kwa kira. Unataka fulani apone. Haleluya. Amen. Kubw'ibyo buri muntu wese afata isaha imwe zo. Kwa hiyo kila mtu akamate saa moja ya kumuita Mungu. Kubana na Yesu isaha imwe. Kuishi pamoja na Yesu saa moja birita kumara imyaka 1000 mu isi. Inazidia kuishi miaka 1000 duniani. Wavuze ngo ntangabiri ugira. Ulisema huna karama. Rindira muri yo saha imwe ubone ingabire zizi. Wewe subiri masaa moja ile gisi karama zitafunguka. Wavuze ngo nyishu zawe ngo zirateba kuza. Ulisema jibu lako linakawia kufika. Rindira muri yo saha imwe uzoburambi. Subiri kwa saa moja hii utaona jibu za Mungu. Haleluya. Amen. Kizimu ufise nimero yanjye ya telefone. Kizimu uko na namba yangu ya simu. Uzocumbwira. Utanambia. Pastor. Nambia pastor. Niko nishurwa nihora. Niko na jibu usione. Haleluya. Amen. Ukwizera, imani hamwe no kugira inamba. Pia na kupiga hatua. Yesu agiye kubikora. Yesu anakwenda kuyatenda. Yesu abaheza. Yesu abariki sana. Nimegundua uzuri wa Yesu. Nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe.
mwewe please amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. afitiye byinshi mu kiganza cyiwe areba ibyiza gusa indazana z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke s'abone. Wibuke kubusangiza n'abandi.